Maturi isa kwalu memeneu ki ang child ko yung scripture. Memeneu ki ang child po iwasame. Bangga ko saya. Nangko na bata. Scripture riyaw rampuk riyaw ma uya pasan pa. Okay, eu matu riesa riyaw salisa kisu. Lel paisak ayo matu isa riesa kwalu isak tu ole riesa. Mo riesa riyaw ko siya champa ko angod champa ko aramas. Riesa kwalu ko siya koi uya ta sapol mangod chambatak. Archeka koi na sangka koi live nan telepon koi no mona ramas koi wasa koros al koros magcheka ko sa masanan kot. Arya ko siya nan maturi sa kwalu ko siya kokolik mo kayo ko sampal. Kayo ko sampal the greatest commandment. Mon Jesus abang got sila sang rail. I kokolik me katin katki yang rail mo. So ara masaman magan mo itan Jesus am naur abang pokata kokolik ko ibiyakila. Jajan jawat kata nampuk sarawi. May bang ko saya me ngoy Jacqueline nan muet nan tiwot nan ay we memor ibang babakod ayap such a bake. Okay, so unsak is a bake. Kilalan a child bake yang ko Jesus amasani nan so ni sa payo sa kalmaw kapakong ya kakapaya tayo masana. Okay, so maduri sa kwalu amasani. Jesus come to them, who's them? Sapol mawarango. All authority has been given to me. Okay, pung. Temanaman chorus, koyang yayer on heaven and on earth. Sang nan lang opil pun sampawat. Go therefore and make disciples to all nations. Isak tuwawa ka saya, imekare ta kowe. Okay, imekare ta kowe. Puwede manaman chorus sa koyang Christ. Imakareta koi mama san sampon manaman me koyang laki warong ko sangni manaman me koyangi. Okay, menya manaman langan sa Kauno kapakata ikaparapor ko man sa mi proto pileu teach awak sanga sa machel chap tapar yaw sa malaro pokita miayer pasanan poson on ka chay palilaut mi sapal asa mi ko sa ijak kamang yer takay ma. Okay, ab kasampal poyegi kejaban so jojo rong puksaraw kay dak men rong puksaraw men aude ta o bukidala o kay puyedi kuprong ko so menya manaman asa Kauno kapagata ramas atamihip egi yang ramanaman en kaunda puegi arasa baik manamano apsangra Jesus got to uyala isra to uyala isaramas got lapon lobo Pola, katila, nan hel. Alem manamano, arso murina ya sa tawan dayang ra. Manaman koros nan lang. Samba. Okay? Kami ko sa yaki samba. Puyagi samba, kiyang ratami, rapangala. Rapangala manaman, arapungo, pungan kakaon. So Jesus masani, koros nan lang. Yang aki samba magmalusango, magmailusango. Imekare da koi. Okay? Ako saya imekare da koi. All nations baptize them. Okay? Koi nan way koros. Koi nan way koros. Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Koi. O sa koros. Baptize Israel na marangkot sa amkot na. Coach ngayon sarawi. Teach them to observe all the things I have commanded you. Okay. Pagdiyan ko saya me iyang warakang Christ, chaba Momourki ng command, tayo command, kokolik tuwa chat. Puksarawi, so hanggang Kauno masanik challenge buya, ngoy som patak man, may patapatak ay more chang likis, chuka payata o tayo parisi. Okay, tawag parisi. Irela ka, John Momotso. Okay, mauya, kikiyang ramas wusuk chojowan baba ko yet. Aral mo so chami nan tamara batangi. Okay? Rabi so chaka meleleme mia yasatan murin mela. So wasa amasani. Observe, teach them. Patagi ang aramasakan ren observe. Observe things that I have commanded you. Patagi ang aramasakan ren kapayata songkan min dayong kumail. So, migos ko siya. May pamatapatangi diet.
Mai tai koi musara yang patang ke merong agai tu ngai son merong man ngoi ikara saya nampuk sarawi me Jesus ken ong yang akan masa akan roko tongi yara mas tiban akan merekon meretiban rana no kolula waliaga akan lipore okay Israel akan me parisi contoh token momotso me patapatagap saja Momourki masa ni teach them observe all things that I have commanded you kaskuli kan rail songkan me pataki ang uker and I'm with you always even to the end of the age. I am with you always, even to the end of the age. Dame checken on kita me Kauno chuyangnya checken kon makchaip sa pala chakukola chakon dame Kauno chuyangnya no gitir me banyang gichet dame checken kon kita me chay Kauno to sangnya pagik chay chuminan kupra. Okay, and so you me chay miminan kupra ngot. Jebang kokon in char. Jebang kokon in Kauno ye yang ya. My God, to chakon and sarabasamo ayma. Ama masani yang ya kecele ta chelen mia chel bebensosa automatic jebang kon magkecel ko to yang kecel. Jeb ya kapakap ki ang gach dito sanan lang. Kap niya mo sapal kot I goten sapol mamasan. Tak pagkamu yang kokon magot ye yang kamu Uya ko perangkot kowe pataki yang aramas nia chay laluwe nia chay stosawe nia chay sumpirwe de nia chay godoma makayo mangay tirin aramas ban sama man ronjaki raban man rongok okay apoka daja masanen coach makomangir mawagitala mo maur kamu yara patakowe Kauno masani ebanye yang kecil. Okay, ebanye yang kecil. Armas koros merapapag god. Rabantiar. Sang niyo beta. Armas koros me Satan mi tongi raban molta. Poko ye beta. Okay, so Billy Cram. I olen kotaman me Kauno tongi itibak nana moyo. Asa me study yan Billy Cram more iwadak mo. History, ministry. Ngayar pil watak selime jegan. Pilgrim sa jo mokit dan manaman medweta. Okay, pen ko sa St. Catherine kulmenabe raka patapataka manaman break up. Iragoras an kikisakis. Okay, iragoras impact te wogitala samba ternormas utonan wing court. Ronald Pongi, general kaima, general of faith. Ronald Pongi duwe Kauno imen German. Niyamana Kauno sa leyang mapina Afrika perkita pakria oramano menta incha kitimala sambon mapo mapina Afrika songa tuja kilang injawa kitimetito mapo pon apo perkita awarla mongen sarau mawarla nana wawa ponda Africa must be saved. Okay, tamin tindaga story buka agi armaskara define Resojo daja we are megot maran la mia call mia pekaren got me sansal mero kosinen de rail stappen ar Kauno to tongi rail more impact toja Africa je banglang Africa maso we are mission field wasame witchcraft wina ni kamera mas wasame kamasa buye we don't rot we kita Israel makan we pongi tikit ni kan renat kila saparai renat yang ani kan so curse Korea pass down ngai meta wacha Africa me goch makan sense what me goch makan kolom apran what sang ne pagan missionary ka merong ka peti yang goch right ta kowi ran what Kauno wokidala lel ne rail seri Rokosaya masan God, itipak sang jail, rebel mocket nan manaman God. Pogida, tonaral way accept. Riban go say mum mia corruption abesongan. To a jail was a corruption mia corruption, pogamia Satan. Aptamicos go say a percentage in one aral way rot mass. God turn it around, Pogida, mia me
wrong baker in court. And so Ronald Pongi Lilla Africa. Mwa story maybe what again? Tuana chaptaja aramasja limman Kokolao Stadium Kokolao Mona Melau 4 million plus naneo crusade. What 4 million plus? So limes raw kakpokata. Rabanana take away sa wapan patak rabanana kitalanan equipment megot may leila puengak kosailanan speaker matawa 4 million kopanan and field kopana wasagas poren wrong masanen court so may was kosaya wasa lang achawe we could small karada kasaleta kauno chigchig iko sampalan challenge encounter tayo encounter coach and tuang child parang child pueng kasale tayi coach men kasale tayi abang kasale tayi ren iralagan mo boson abang kasale tayi ren iralagan mo paikyang eso chokas kasale I mal okay magarata como yo ngaipan mentu bangki magcheck langer utia ler kauno to tonki armasa chaman wugitala way kasi ayo wasa nations command us Jalangola nations so bangka predo iko saya pelikrama yap tola or wala ligbo kita mata wala wang kacapan in sa ulang puka tamin dag mga rakacapan serious remen coachin and email sansal kisapol matatok okay makicapan ija menjaka kuya kui sarawi te simpatak mawar so esipalamo Japan wuya tame Jesus masani Japan koi patak yang aramaska ren observe ren wukila ren baik yang ko perang kot okay mai chai style morma jela sama sabong so jai in line up sarawi so abang wukila abang kotonan masanan kot wuya masani we commanded them to follow what I have commanded you. Challenge batagyo Israel kan me chay kalkalokong ya momon moren ya wiyapan pati isang nan men. Okay, isaulangan mo kahit ang wala sa rawi at ang isaulang. So, pilikram dami ko saya sin the deep sin we are issuing mongyong. Sin boy ke puksaraw ka tete yang kecil me, kecil kau rasa bukit deep toror sang kot, or what ke crusade and dinda yang aramas and kolula wali kapala pito yesanan deep, ime pasanan na chay patak, bukita aramas ibu ibuti yang ral kabagabageng kot ral wiya ibu ibuti, apres coba ampurala marab mimilan te parailkan, apres coba ampurala, Kauno provided the way. Peran purala ya weyen, child sayer ya Allen, child mangir through Jesus. Ab chaiban sutra jawasa. Chaiban my to ikaraban na chaingo saya child testimony. Ya iki child budini buya pa ana panaramas. Mia child style and memor, a child kamelen. Upon so me child sobey don God. Kauno kiki sang deep temosan deep. Me child bukiti. Okay, pamatakcha tame pilikram ko saya. Sin is a disease of human heart. There is no way of salvation except through the cross. Puegi child bukiti deep, kokonin deep, bimere child, so ki deep bimere child. Maka child sincere, child budieng, child bukiti deep, child sincere, God. Igot parak, igot marain, igot limbak, kecai lebudik cai mela, cecon cai lebugiti tip, cai purala nalang. Nia cai lebudik cai lor kotar, mia yara cai mem pilipil, ak cai segala kot cai miminan tip, cai ban lusang purala nalang. Ge cai ban lusang, kerja nia cai lo sotar, ak cai ban segala, a cai memorin pink cai len. Cellari lugeto eu Momourki. Ime Jesus watonga child Momourki kingdom Mourme coach Kauno. Okay? Sin separates us from God. Kayon lesson omo. Ijamanda
nan April 2020 asama corona uyawi aramas chojo soja rong masanang god me pit chelong kolula wulia kap ipsapal rian so me chaptapatak ran neo ran riau koslun rano sulakak mayor aramas kokol ni ponen ran tupak masapwek te soma men kapakap te pilmen amo awya perfect time ngen god enala na aramas attention porque kapal me sambau yata lo ta aramasa puriama yo anana god okay tiren aramas ibudinan maurin saulang sang niare rongata masano me como yo ngoi bugidi dip jajan jasan zarawi Christ chokachna na chel mor lau chelip sapal okay so I lesson na me ko saya ansa me chapter nan 2020 ko saya yang kecil me aramas separated from God. Every person must acknowledge that he is a sinner and will last without God. Tamen tinda aramas korespang konda me ngoi itikan God mata wata cha God san kalangan God chajon and so pukot chai saik mo itong Jesus a tell more kokon me itipan God sarawiyo to sangiya. Okay, automatic. Mia sangong kokon no ren kecil armas korupsia. Karena mami cha rei kasalapan me ngoi God sai ke upano. Nan lesson kan me chel eu kier we kitar kokoto chai ka school kier me Jesus kachton kaporela armas ren God. Kecil armas Kauno mataway kichalta nan saramanya ulimao. Mataway kichalta muna kakone kichalta ng kapitan na child nono ko. Okay? Nan saramanya risak to awo iya chamean ki plan. Mangi plan akan metoke kichal. Okay? So dami yo ko sa wasa so kichal ko san ren ko. Chay so ko san ren Satan, chay so ko san ren monkey, chay so ko sa ta sang pan puel, chay ko san ren God. Okay? Pueki sapeiken aramas, tuecha aramas sosoki, sapeiken atami aramas sosoki erti. So imigos ko sa yakame, sinceriman chachon sosoki tipo so chokokonin tipo resa sata esa ansa maban mela egogola ren Kauno ama como yo ngoi cha lautlar men pilipilot toger la lecha ake cha suiga la kot cha ban megi la te batraga ama ke cha konta me ke cha deep coach mesarauya ye ngoi itipan ime wasandaki every person must acknowledge what ki igeninda pungiang goch me ko aramas te panaman men goch pungiang ko mo aramas te panaman iko sanya pungi ikon me te pan imenda ki acknowledge ichuka konta cha me te pan ngai bepensa sa goch ngai yo ko para la so nan pungan ngoyo goch panopolar mona iban mela ai penine kors aman sin mana kapanenki apcha mela pala sa kayo apni yan sa mi ito dan an penine ya group chat tami kayon work lang red miya melu kayang analita Christ miya membuya yang kasamo Jesus na namor okay mi mengkakela kay kicel kan chongko na bata koros iya child message ma trenarmas kaninda kapag kemba laba okay and so koros ang kapag so priority Jaman priority takot priority ko sambalgi tama coach ko sambalgi okay maki cancer ko kolya chaka baka ma poi cancer en chaka kapaka ap kaite ki priority en mo tami banita krem mia Jesus rem po magabil mamor te bil mela acho ya tami got mamia Jesus rem okay so aramas koros mengkakela kai kecela aramas koros bekenale requesting kapakap requesting maka ale kapakap aman pan paki charem melau kapakap kenia ita kre ya irana salvation okay bo yi priority message omo mia me ita kre mamia ka japana ipat patak main ka chaban dolul
puede magtrawie sansarawia gtrap sojo kolula acknowledge me tipan iban me kila tipaikan me ilaud langa yasatar me yei coach sarawi ngoy aramas tipanaman yanana paliala kaide kokon notro apoma apolla sola kokono reche me cheltipan dame chelut kontar yono batar ikaker mela puya sa ibang kukulaya pupuksaraw masanin okay puksaraw masanin. Alright, so cheban acknowledge cheban asa magjaila ramastiban og cheban mela so chokot rejal jesu cheban juangkot niya chaila asa machay megila tebajaikan. All have sinned, Romans silu riesak silu, for all have sinned and come to the glory and come short guys and come to the glory fall short yai glory yai lingalingan god I glorium atami lusang po irasapay ko at kitip uyan sene so tramen so pelang ko prang god sapay okay fall short of his glory yai lingalingan god yai rapopsang po kitip ar kamyo ngoy niya cha chigitacha ita mecha sa ko sarawi acha sai acknowledge cha sai bonsawa acknowledge bonasa me kitara mas diban chaban bonasa o pakmag o kotongi o Momourki Mauro kai taka chain Mauro imegarada magchaban lama me kitara sa court agajabu instant chachor kai tengo perang court mau ye memor chasa sa court okay chasa sa so kasaya me nan Romans silur yesak silu korus yo yedarti prechoror sa fall short yeti glory of God tayo glory lingan manaman me koras me bit god ame wasao ay yayi kajay popsang apni ajeban repent kolula through Jesus okay pagman kita bacaikan kaitek bang kolula chapoy isa pungala ibang kolula ngayon dahil chukak pinga mawiola Kauno ka tarot with Jesus so Jesus utensa tipaikan Jesus kaunday mo may pangkolula likin Jesus insensuat lamo tuwacha ikwanta miya tatip maya isilima kong yakot apo sponsor what Jesus so cha ponasa takot sponsor sorry so cha ponasa me Jesus me bang paindi tipo eso otro paindi kamakaleta wahala do okay cheban sujo kairtanan a child relationship a child wong kauno aga say the wages of sin is death Romans 6:23 the wages of sin is death but the gift of God is eternal life okay Roman 1:6 salu wages poinan pueki ay bugidi diba poinan ay bugidi diba hiban mela wages of sin is death poinan diba rey tama kaskas giya kay jak more soudro mela soudro for the wages of sin is death poinan dib me bugidi koyer talale iban mela okay iban mela aboganda but gift of God up kisakisin God ye more so through Jesus. Okay, magkarataan sa koras at siya'y pungula mimeren Jesus. Konta magkasapong main God makong niya in John Christ within yota. Use, apply in John Christ. Available once and for all. Pakyo jobola. Di koras kilkilem kamakalda mayauda maurla naninjao. Okay, iwana naman. Inchao, so just kensora la mo silang in court. Okay, asama ko mo aludon pakmak ren court, so just kilikilang me ang pakmagan miya poina. Kahit po kikita sang ar court mak, po Jesus. Okay, po Jesus. Pero tayo sama tayo can fail, we had that deep use in John Christ. Main court mak ko miya. In John Christ, within yota
use the donkey in Christ. It's all about faith. We are nek pendajale, pendaja kamelele. Keep my kosokosoicha, magonya. It's all about emotions. Kaidek person. Okay? Emotion doja bomb, kokon, kakuya mama yesili, bokidan, since would kilatami we are, and my bones are on Christ. You was kosoichari. Gaya, Christ, even Kauno, work emasani. He loved us so much. He gave us Jesus. I got stone kakaredin chow. When available on communion. Karjami ban we pak mak tor likenin chow. Dami baingi to buy me pak mago. I so claim men Jan Christ. Eh? Kadete marun rakun godo. Kamela nana kan punchawan kareti poren pak mak. Agi pak mako kakareti nchao pakanasama. That's real thing, real deal. It require blood. Up man mo. Kilkilen ralchiako kilkilen damages kastomnya. Radanso course claim a maula, naninjan Christ, claim a baroro, naninjan Christ, claim a mayauda, a magala, a me chorus, naninjan Christ, the Roman Dajunda, mein gut magonio. Taka boingi pok mago, look aya. Gay bonasa in Jan Christ, bonasa in Jan Christ. Jesus masani chailen, nangko yung current, isakeo. Irak diri sa siluko ko di. Ako saya challenge buya kami tip sarawi in remembrance of him. Awi memang kakilagayang ka child ranwat. Apply na nom kapakapakan as a oras in Jan Christ. Okay? Ngayon kitim gania nanamoy in Jan Christ, alwara in Jan Christ. Ansa magkakasakasay ko wawn in Jan Christ. Kalimbagong God. Kapakapagong God. Okay? Sangay banda choko so main gut magonya ya baca perap ya baca libanet dami poingi lokaya. Okay, that's a great revelation. Ponasa Jan Christ ikitim ganyan Jan Christ ikitim gyawaika Jan Christ poider kuskasay mal. Okay, ikitim gyay mo yung Jan Christ poider luwak mal. I mean apply the blood of the lamb in Jan Christ. You mean that in remembrance of me, Jesus masani yung red. Kaya tek chang buya kamatip saraw benjamenta. Oh, nga kachila lobo labon lobo. Oh, dan pok yela Jesus. Kaya tek mo. Chaman isi o dame uyata. O kachapan dame uyata. Chelen totong ki dame uyata. Pui wasaw makauno yurong omo pumula. Yurong omo salatakla. Wasaw, kay de puegi pak mak, puegi ponasa in Jan Christ. Okay? Dame me uyayang child. We are born in sin. Ako sa yayar majayla bugiti deep. Malika kalamesa ke limau. Behold, I was brought forth in iniquity, and sin my mother conceived me. David ma, and Marky David, and Gimong Yong God is a man after God's own heart. Tamen dagi God's own heart. Mong yung David mi nan kuprang God. And me nan kuprang God. So Japan men Kauno lurong ja. Oh, my daughter has my heart. Oh, my son has my heart. Kabarabor ke medur kay David kale. Kap David me jay wata kata nampuk sarawi and we are yang child example me. Oh, miya yasongan karakter. Tayo karakter, maurin aramas. Miya songan maurin aramas ka. Minenen karani God, an gemonyong, on God. So Kauno, bongki po. He has heart for him, eh? Penny ekosaya, eosa, may ibusang ng kapite na nuno, ibugititi. Rimenta aramasaman, kokoirta automatic. Miya saman kokono retail. Lau kacay pakmang kita bacaykan. Lau kacay lak knowledge tame Jan Christ biya yung kacay. Apo konongan rang koras eh.
Se ko por que me sang rana escola. Chela kan mo yorong masan en coach chaipan. Wawa sang nanin chang Christ. Kjai fail chela nanin chang Christ. Kjai men parorak chela kitim kung kjai chang Christ. Kjai men po kita I wasau I kakaretin chao me kalusi chebel. Gay maso cho kakaretin chao chiso cho makapanti pa chai kan ma eso cho pola kakaretin chao. Coach bang lang kjai do cho kjai chelar mas tiban. Up. I karapa wo me Jesus masaniki I'm the way, I'm the truth, I'm the life. May ban min go la ren coach I sibala Jesus. Broxan. Okay, coach soja asai kecil sasak cebang bola ya. Karena nana cai memoran koros caman soja cakona kong kecani mata-mata rang koros use blood of Jesus. We wasam cai pung la ya. We wasam cai we para ya. Nothing good in us. I say yawane sakpayo wano, but we all like an unclean thing. Ako say soja mi got yung maure child. And all our righteousness are filthy rag. Was I can use Tirin naramas. Isasa Satan. We are young child and kisangan natamatawa. Tirin was a migulam Bible. Kolan kalok renda. I chukamelele men. Boy, you can yanka melele. I will mauga wayolana. Abuxaroka de young child. I tell we are maugan rasan gorin. Yawe wen and damo. Puk child de malama me mia ye wa. Lekin pungla o morla. I mean mia e al. Ngolang court lekin count Jesus. Get child de malama me mia. Puki puksaraga de young child when is I say on is a pie no. Lela child we are mau can make a claim. I we are mau kapang wala wayala nana. Saromas ani merasang le koren. Mon silang in court pokita. Iso kitib. Kosang ya we are mau kan nana iso kitib. Kosang ya we are boy kap ang pay niyota. Okay, so eu likaman ngayon sa ma at chang renturin aramas. Yes, osang ya ikuwi kalok I may wrong. I we ngoy pichu kamelele men. Kamelele may we are mau ka. Kamet pay kom gak we are mau. Okay, ngoy without Jesus, so me what mau gone re. Akin sar, okay, in senamorana lagap to a jolliot. Mauros so pepol, some we are mau mi ban kakasang, mi ban matawa. Chuka melele, I we are mau kapang wayolana. Media we are mau. Masanir, a child we are mau ka rasong, lukorinne. Mon silang in court. Okay? So socha. Socha tolul. We are mau, we are sweat, kita sangat troyo. Pueki masano, agate me horror sangot. Chay bukit deep. Chaba mela naramastitan. For the wages of sin is death. Okay, Roman 1:3 saksilu. Yap chawata kumawa. Poinan tipen menia tip chai bukiti. Mela. Karja we are mauta. Me wrong loud. Yang koi sarawi. Ikan since with ilaga ikola pak mak. Since song ka bang wayala nalla. So tawlul. Okay, pagkita kachali bukiti ti. Achay mo yung sinful. Nya wana tipan as chupil war wrong umon court lang kachela kame ipsa paler chela riti tawen kauno and so you con presence in court nganen court male yuketi tagan dinda ba kong yo so saya itipan chajan ke ipsa paler and some malang kauno presence of God means that it's a ndani bombe. Presence of God. Ngene stara witiata boom. Chuchan kamorlar ke solang kabang kon is so holy. It's so worthy yongi. Okay? So eso chamele.
chelte ma bleu ko soyame ai uya mau ka po sarau koria la che uya mau chelte ma lama me cheka pim point chelta Christ point chelta amen. Praise the Lord. Ipan udu wasa laka pang pusolata. Okay? Kalangan yang kupromait, kalangan na may to Bible study. Kaya kapakap kalangan ng kami kapakot, kalangan kiyang kami sa pulmamulimpa ko ang kid, kung kachong kupro kapeta maurang korusyo kan metoda, nantay man Bible study what yay kapakap masaban lalapot. Lalapot ang pekarin kot na nat maur wiya tama kung kachin masani. Uy kalangan kiyang kami masani yer makum kachin yayang kid. Osa kamelele kung masani sang gui kalok ma online depil gui selin mo naramas edu banato kung ko tungen kung kachin mangi singokan metunin wasa aray lord that tu dong kami wasa korosukat kung kachin gakto kigit parongit uya ku promi nanat more kalangan kiyang kami yo lord and so mo kuset saka pagap kiyang kami yung kachin ku pro kapeta ko Rusia nyat pampur pasang tangokan masaban uya wasakan masaban gola sen tama-taman mo kung katinye yang kije ni maro makalangan no uya at Kauno at sangkamor kukulatra amen.